Om Swastiastu. Perkenalkan Wastanti Tiang di Ketut Mawar, perwakilan kelas 10 MIPA 1. Sekat ketemu beli, tumben jani tiang ngerasa yang tresna. Ya riastun anak ngorahan, ragan tiang tusing pantas buat beli. Depan subuh anak adanin tiang tusing peduli penting. Tresnan tiang tulus wantah kapining beli.
Suksema atur titiang tutup antuk parama santi. Om Santi 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 Om.